Thank you, Madam President. And thank you, of course, to Special Envoy Shia for your briefing and for your continued coordination in the region. Murakoze Madamu Perezida, kandi ndashimira by'umwihariko intumwa idasanzwe Shia ku bisobanuro mwatanze no gukomeza guhuza ibikorwa mu karere. Ndashimira kandi umuyobozi wa UN Women Abahos n'itsinda ryose kukwibutsa by'ingirakamaro ku ruhare rukomeye rw'abagore n'umusanzu wabo mu kugarura amahoro, umutekano n'iterambere. Ndashimira n'abagenzi banjye ku bitekerezo byabo byashimangiye ibyo, ndetse n'abahagarariye u Rwanda na Angola. Ishyirwaho umukono ku itangazo rusange ry'amasezerano ya Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ni intambwe ikomeye cyane. Ni intambwe yagezweho nyuma y'uko Perezida Trump yongeye gukemura ikibazo cyari cyarananiranye binyuze mu biganiro by'imbonankubone no muri diplomasi yakomeje. Turateganya ko ibikubiye muri ayo masezerano byose bizashyirwa mu bikorwa neza kandi ku gihe kugira ngo biteze imbere amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bifuza kugaragaza ko bashimira Katari ku ruhare rwayo rwo korohereza ishyirwa mu bikorwa ry'inzira ya Doha. Iyi nzira yunganira izindi, ikaba yibanda ku biganiro by'imbonankubone hagati ya Leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23, kandi n'ingenzi mu gukemura impamvu zihita zitera imvururu. Turashimira Ubusuwisi ku bushake bwabo bwo kwakira icyiciro giheruka cy'ibiganiro bikomeje kububu. Turashimira kandi umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku mbaraga zawo mu guhuza impande zunganira inzira za Washington na Doha. Ibikorwa biyobowe n'Abanyafurika ni ingenzi cyane mu kugera ku ituze rirambye. Imirimo y'ubumwe bwa Afurika ishingiye ku itsinda ry'abahuza b'ibiganiro kandi iyobowe na Perezida wa Togo, ifite uruhare rukomeye mu kubaka amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Turashimira kandi imbaraga z'inama mpuzamahanga y'ibiyaga bigari mu gushyigikira igenzura no kugenzura agahenge mu rwego rw'inzira ya Doha. Amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari agomba kuyoborwa kandi akagumaho n'akarere ubwako. Nubwo hari intambwe imaze guterwa, ntidushobora kwirengagiza ibibazo bikiriho. Tubabajwe bikomeye n'u Rwanda rukomeje gukaza amakimbirane, bikaba binyuranyije mu buryo bugaragara n'inshingano rufite mu masezerano ya Washington. Tukaba dukomeje gusaba ko ingabo z'u Rwanda zihita ziva mu bice byose zirimo. Ubwigenge, ubusugire n'ubwigenge bwa politike bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba kubahirizwa. Ku rundi ruhande, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igomba kubahiriza ibyo yiyemeje byo guhita igarura amahoro, ikanasenya umutwe wa FDLR nibura mu bice igenzura. Gukemura ibibazo by'umutekano bimaze igihe kirekire ni ingenzi mu gusenya uruzitiro rwo kutizerana rumaze imyaka ruteza aya makimbirane. Ntabwo dutinya gukoresha uburyo bwose bushoboka mu guteza imbere kubazwa inshingano ku bantu bose bangiza amahoro. Ukwezi gushize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyiriyeho ibihano bigenewe bamwe mu basirikare bakuru b'ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abajenerali 4 bo mu rwego rwo hejuru rwa RDF bashinjwa ibikorwa bihungabanya ituze. Abangiza amahoro bagomba gutegereza ingaruka z'ibikorwa byabo. Nk'umufatanyabikorwa wiyemeje guteza imbere umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, abaturage ba Amerika bakomeje kwibanda ku ntego imwe rukumbi, ariyo amahoro arambye. Tuzakomeza gukurikiranira hafi ibiri kubera muri ako karere. Murakoze. Advancing security and prosperity for the Great Lakes. The American people remain focused on a single objective, which is durable peace. We will continue to follow developments in the region with great attention. Thank you. Thank you, Madam President. We also wish to thank the Special Envoy Juan Xia and Executive Director Sima Bajos for their briefings.
murakoze madamu perezida. Turashimira kandi n'umwe idasanzwe Juan Sia n'umuyobozi mukuru Sima Bajosi ku bisobanuro batanze. Twishimiye ko abahagarariye Angola n'u Rwanda bitabiriye iyi nama y'uyu munsi. Akarere k'ibiyaga bigari gakomeje kuba imbohe y'ihungabana riri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo kibazo gikomeje kuba ikibazo gikomeye cy'akarere kose kandi n'inzitizi nyamukuru ku iterambere ry'imibanire myiza yubaka kandi ifite inyungu kuri ibi bihugu bituranye. Amezi ashize ubwiyongere bw'amakimbirane bwaturutse ku ifatwa rya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'umutwe wa M23 bivugwa ko wahawe ubufasha bwo hanze bwashyize akarere kose hafi kwinjira mu ntambara hagati y'ibihugu. Ibi byabaye nk'uko tubyibuka nyuma y'amasaha make gusa hatangajwe mu buryo bw'ikirenga ko hari amasezerano mashya y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yasinyiwe i Washington. Ibibazo nk'uko bigaragara mu byabaye byose dukomeza kubona mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byerekana neza ko imbaraga za diplomasi mpuzamahanga zitabasha kugera ku musaruro wifuzwa ndetse no kuzana impinduka zifatika ku kibuga. Birababaje cyane kubona agahenge ndetse no guhosha imirwano bikomeje kuba nk'inyandiko zidafite ishyirwa mu bikorwa. Biragaragara kandi ko intambwe nyayo mu gukemura aya makimbirane ishoboka gusa igihe impande zirebwa zaba zitangiye kubahiriza inshingano ziyemeje mu bwizerane bwiza. Turizera ko abahuza nabo bazakomeza gushyira imbaraga zinyongera muri ibi bintu kugira ngo amasezerano bagezeho binyuze mu ruhare rwabo ashobore gushyirwa mu bikorwa. Twakiriye neza kongera gutangira ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo na M23 mu rwego rwa Doha. Ubu bikaba bikomeje mu Busuwisi. Dukomeza ibiganiro ubwabyo bitanga icyizere cyitondewe, ariko icyerekezo cyabyo n'uburemere bw'ibi bibazo bitarakemuka byerekana ko hakiri inzira ndende kandi igoye. Muri Gashyantare rishize nk'uko bizwi, inama y'umutekano ya Loni mu cyemezo 2773 yasabye impande bireba kwemera inzira za politike zo kugarura ituze zishobora gushyirwa mu bikorwa nta mbogamizi cyangwa ibiganiro birebire bikabije. Nyamara Kigali na Kinshasa byombi byanze mu buryo bufatika ibyo gusabwa byo guhagarika imirwano no guhagarika inkunga ku mitwe yitwaje intwaro itemewe. Ibikorwa bya diplomasi by'akarere biyobowe na Perezida wa Togo Nyasimbe nabyo bikomeje kutabona igisubizo gikwiye. Turashima Bwana Nyasimbe n'itsinda ry'abahuza ku mbaraga bakomeje gushyira mu bikorwa mu guteza imbere ibikorwa byo kugarura ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Dushyigikiye kandi imirimo y'abafatanyabikorwa bacu bo muri Angola igamije gushyiraho ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo. Muri icyo gihe turashaka gushimangira ko hakenewe guhuza neza ibikorwa byose bya gahunda zose z'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ko ari ngombwa ko izo mbaraga zose zibanda mu buryo bugaragara ku kurandura intandaro z'iki kibazo kugira ngo habeho ituze rirambye n'igisubizo kirambye. Dushyigikiye imbaraga z'intumwa idasanzwe mu gufasha gushyigikira ubuhuza buyobowe na Afurika hagamijwe kongera kubaka ibiganiro byubaka hagati y'impande zose zo mu karere. Inshingano ye ifite akamaro gakomeye cyane mu kongera imbaraga z'amasezerano yishyira hamwe ku mahoro, umutekano n'ubufatanye, aho igice cy'ingenzi cyayo kigamije kuba inzira y'ubufatanye bw'akarere. Kubireba Uburusiya, tuzakomeza gukorana muri uru rwego rw'inama y'umutekano mu guteza imbere igisubizo cya politike ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kugarura ituze rirambye mu karere k'ibiyaga bigari. Murakoze. And resolution, we support the efforts of the Special Envoy on helping to support African mediation to rebuild constructive dialogue among all parties in the region. His mandate is of paramount importance for the revitalization of the Framework Agreement on Peace
security, and cooperation, a key provision of which is designed to be the roadmap for regional cooperation. As for the Russian Federation, we will continue to work at the platform of this Council for the advancement of a political solution to the crisis in the Eastern DRC and for a long-term stabilization in the Great Lakes region. Thank you.